Шведский стол на вокзале буквально шокировал этого легендарного белоруса. Да няўжо! Янка Купала в 1910-х ездил в Финляндию, и особенно его впечатлил шведский стол, который был прямо на вокзале. Пайшлі мы к буфету і бачым, на столе чаго толькі душа хоча. І рыба, і мяса, і сыр, і масла, і усякая прыправа к этому. Людзі падыходзяць, бяруць на талеркі што хочуць і ядуць колькі ўлезе. Я, гледзячы на гэта, падумаў: ага, папрабуй такі парадак завесці ў нас. То другі б не забыўся кумпяк, які пад палу захапіць. А тут нічога. Толькі тутака так заведзена, што ні за якія грошы не дастанеш і на парстка гарэлкі. Як жа багацейшая і пякнейшая наша зямелька, калі яе параўнаць з фінскай. Хаця людзі тут лепей апрануўшыся і весялей, свабадней выглядаюць, чым нашы, отмечал поэт. Он также посвятил Финляндии стихотворение над Иматрой. Вот такие мы белорусы впечатлительные. Хотите еще больше таких историй? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Так и было.